Wakwaba Ebraso so mamuni amaudo biso nsɛm a yakekese ne anwumre ye ba ne ye de ba beso mo Sompa television so abzafo se otien ka obono ene afomantem ne mu a Sompa 98.9 FM e obono ene afomantem no mo ekutai mu sa otien ka so e obono Eastia se ye techima ne se ye nkransa kintamponom Sompa 90.7 FM ekutai mu anwumre yi na asantemantam ne mpotam nyina so no Sompa 93.1 FM ekura ye mu anwumre yi Samporo Nsempege ni ebo pata bebrese pasochi wo mayimo ene yakekese ene yama yesamfo pene de mamode mane enseka foforo soro ase nyina wa yefri mu a kroje yedi kediti enwumre yeba na yede ababe sommo ensano do so na poso eni se yede mo kase mrase bedwam ehwa ye butu nyina mampene John Dramani mama so afo a wo pa wonum no yantete a chese mu miensa de wo mo adwo matum de aka akire ena omo edi hu nkomo mrase begefiem yebe ko no ne yakwakohwe de ekopa ewo mrase begefiem honom na yede mo akobole bamboy abato empesua so yate NDC mrante mabawa e bole bamboy abato empesua so eye demonstration demonstration no mo ye no kran ye tete ene se omo sika tai nom ade a omo so omo ntia se mampere John Dramani mama eche ministers na wanfa bi amani krum yebekọ ne yakwakwedi nkomo e honom yebetu fa de makọ boase so woni tua yesi wo boase abonten so ene anopei ede besi awie ne anwumre yate se emperifo ya mamre ne amane amamrante na ewuye no emu bi de wonomo afa musumi kwaso nkremu kwaso akwakosie wunum na oboase etese anwumre yebekọ no na yakwakwedi nkomo na yedemako otima ntem no mo eye enkwanta abonten so efira no fiada no ene ma muhu de ekoso ewo otima ntem no mo na anwumre ya yentete a yetete ne nsemo a yehwehwia edi fruit abonten so ne se empenimfo akire nipa binom a omo efi se bone no ekoso ewo otima ntem no mo titiro ne nkwanta abonten so nyina no omo ho ena ebomu abzafo weni afoforo pinu a ene yakekese eni ne se kasia be bia wo bia da nwumre ye ba ne ye dia ba besomo ye dia sede ma 21st clinic ye se osia take ntiri na etwetwo na etutuo no fo ne ekire honom ye mfa drum kan na entumfri ne peduanim 3A Herbal Center ye de 3A co capsules abega so a food and drugs authority mpenfo agiatomu a onya binomu a ukoko na tese de ekra no a asiye tuma asiye ehye mizo ne 5G drink ne yeguso a ya yebobo ene yebo awra weekend mu so hu na chese yedi ko ra midweek mu achina na chese yewra midweek mu boys ne de nyina anya bia utimi de ye bibia bi ema ne boawo ena express group for so adama omo ediye tu coin se ye pese ye ko Canada ye ko US ye ko UK ye ko Australia Germany Italy nom ye ko ye adwuma koko suya de abusiafofo ne kire express group for atena ye na omo nyenkrata asem ne nyina mawo omo no omo mfa nko wabra ovisa no nsanka peking crying na kese omo je visa na omo jiwie ya no omo ejo musika we eye nhihye ya express group for eye edemagana man ene obi bia opeso tukan no kopɛ kakra ede bedum fie eja enonom abzafo wenum ne nymeku akese a wo mo bo mi chidoma nwumre ma ba bia wo bia no metimi aba na ma ba besom wo mede no ensesign na ya bo amale bia boga abzafo wadwe nche no nsusue obetimi de aba beka hu abra o ka we social media platforms ahodo no so ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube no Sompa TV Ghana wadwe nche no nsusue wo de bia ho no ma yeguso a ye beka se no ma na busianfo ye beka nkan edi amamo yenye bray na afensam no yenkomu ankasa yenkotutu na srani abasa emfa emmamo yademo hyase de free Ghana mrasbe gefiem na mobeka ya mampene John Dramani mama ejina tumi a omayama mra constitution ya mamra ne nchama no de amano so ema obobo awura no bidin se mrasbe gafo ne tenase no modoso wonum na fie ne kekawa bia ni wo ho a wo anyi wo ntum no mo emeboa no wabem se asoafo de dika no dika de miensa ena ebetu dwana miensa wode eba ye no ene mrasbe gafo antwentwo mo na sekra eno
omo eye ntutuye ekototo wo manom kodosodoso wo mu a eja na ye watwe ne yem so omo beji wo matomu ene na asetena emrasebejafo ekoye na nwumere nyina ye no mo ekasei kese omo gusu a edidi wo mo enkomo na yate se owura kesela to ba force na wo ye emrasebejani a owo emrasebejafie ma de se wo eye adwumako enye ne sien abato empesua so wono no edie mampani ebonidin se emrasebejafo no ginutumu a wonko so afo obehwe omaye isika sare no ntutu so ono no de no yate se emrasebejafo no agi wono no atum yera John Abdullah Jinapo wono so no mampani John Dramani mama bonidin sa se wonko hatna ya ebehwe omaye ho nene ho ensensem so wo ye emrasebejani o wo emrasebejafie ma de se a wo ya pekusogu abato mpesua so wono so no yate semperifo agi no atum ena Dominic Ayeni ono so eye emrasebejani ma de se wo bo Gatanga East Abasto mpesua so wono so mperimfo ene mampani John Dramani mama bonidin samrasebejafo gini tumu a wonko soafo a wono ene behwe atenkyere ne ho nsensem no asaso aye abalo yapani samperimfo biense die yate se emrasebejafo no kotena se a yede nkrata ne beto omanim no jeso mantwentwe omo na sekra eno magesa miensen atumu a ye watwene yemu se ena nwumre ya mampani John Dramani mama ne omu besia o Jubilee House abonten so na waye amamre ne amane ama omosaye akwakoye wono mo adwuma na yenkom emrasebejafiem emra na emrasebejafo no edidi nkomo akeka ne mesi ani no mo agi ewura no mu miensen atum ama makwakoye adwuma se eye asoafo no yenkone yenko esi ne sikoye we yemra na emrasebejafiem chi abehina bedi ekira wotoso eyemienu ye osaso ye MP edema desia ewo adanse fo me na abato mpesua so lawyer Andrew Amwako asiama eti adwam se emrasebejafiem chi amene yenkone yenko we de ekoso. The motion is hereby adopted. And that this Honorable House has adopted His Excellency the President's nomination of Honorable Dr. Kisil Atoba Forsen as Minister Designate for Ministry of Honorable and Honorable Ayini as Minister Designate for the Office of the Attorney General and Ministry of Justice. Honorable members, on behalf of the House, I would like to extend our congratulations to our own brothers in this House, and we hope that they will make us proud. Obzanfonti weye eye emra na chesemrasebejani nyina tenase na omo edidi nkomo akeka ne mesi ani ahwese omo begese ewura no miensen atomu na eyemrasebejani owo mrasebejafie ma desia ewa danse fo me na abato mpesua so a okomrasebejafie mu a achiame hene no wotoso emienu wotena dwamu a wode etu dwasemrasebejafo no wode mu nyina adwena kobenkrom agi sa nipa miensen atomu a wono mo eba be yadwuma omo atweneyem yentete ne se anwumre ya mampani John Dramani Mahama ebe nhyesie no wasia wo munyina o Jubilee House abonten so na wonomo aya mamre ne amane esai na kese frichire kono wonomo eko akwakoye adwuma se asoafo saa so ne yatete anwumre se emrasebejafo ne da so wo emrasebejafiem na miensa aka akire te se Honorable Haruna Idrisu a mampani John Dramani Mahama boni din se emrasebejafo ehwe ne fibia ne ho a omo anyini ntum no nkɔhwɛ omaye ye ngomasua ho nsensem so no abusafo wono so ne nkrata akwakoto emrasebejafo nanimu a omo edi hu nkomo saa so na Honorable Governors Kwame Agboja wo ye emrasebejani owo emrasebejafie ma desia ewo adakula bato mpesua so mampani John Dramani Mahama so abonidin se emrasebejafo no agini tumu a wonkoye soafo a obehwe omaye akwantempo ho nsensem Roads and Highways Ministry no wona bekwa akotua no wono so ne krata akoto emrasebejafo nanimu anwumre ya na Honorable
honorable Eric Opoku esoso mampedin John Dramani Mahama Bunidin semraspeja fo ne gene tumu a wonko no wonko hwe atenaya ehwe omayi kuayo ene mfudie ho nsensem so sa ewrad mom yensen omso so mon krata nyina akọ mraspeja fo ne nimu a ye bani ababebe kase di amamuo no no mugusu a etwe om ho manso na ehwese ne nkomo no ezikika kono a omusoso mom yensa no omobeji omatum amana ba be yensia adwumrei ebia mampede John Dramani Mahama be ya mamre ne amane na soafo be aduanan mienu 42 a ode omudi aba betu gyi mu eye nsia de ene mrasojafo no age omatum ye ne edi nsem na chi marasebe fiem ene mampeni atena ye besisi anwumrei nyina ye ne edi akire ye de bebremo se ye guso e be kase se ho behia se ye komrase je fie ma na se ye komampeni atena ya e be ntempara na yakọ se nti be nwie sa so a na ne wotena no pa de be boabo no bia no ye de abremo ye guso de mo amrase je fie mu ho no mo na ene amrase jafo no ya amamre ne amane no maji asoafo miensa edi kan na tumu no na efutu amrase je ne onabo Alexander Kwamena marking ede tudwase wo besre so wo mukoi omunkotu omobossofo se ora team bi no a wo so wate wo mu no etiamra etumra mfamra kwanso nti omokono omoboss ju omutu omunturofo se ebeya sa konomiti na wate no wo mu no na faso bia eniso ora Alexander Fenyoma kensensemni make getting into government attractive and getting out of government also attractive. Yes, don't let us create an impression that we get into office only to focus on so-called political opponents. I'm coming to Ora. Mr. Speaker, that so-called committee claiming to be going after loot must be cautioned that committee is unconstitutional and illegal. And I pray that my respected colleague, Dr. Ayeni, after taking office, will review the activities of this illegal, unconstitutional body, bring things to order, and allow the state institutions clothed with the mandate to investigate, to follow due process, investigate, and prosecute if necessary. The way this aura is going, it will not help the cause of our democracy. Today you are in government, tomorrow you will be in opposition. Do unto others as in all situations you wish them do unto you. If MPP side in government makes some mistakes, you know you don't have to continue that path. So live above board and pursue justice for all Ghanaians. Abzanfo nti we ye honorable Alexander Kwamena Mackenzie we ye MPP mrasbe dwani o mrasbe je fie ma de se wo afutu abaton pesia so osaso na edom kuma wo mrasbe je fie msisi no we ye kendifo edi wo no manim nti ansa no mo be ya amamre ni amane age asofo yi atumu ni edi kan miensa no na otu omofo se wo mo kono mo nkonka kanche o maja wo mo boss mampene John Dramani Mahama se ni oral zade ande no enim mfamra kwam ena ndi omo yesusu no etiamra nti ungu no faso bia eniso nti ho asem eno no ye to aso ye guso de mo mrasbe gefiem se de wo mo nam na ho apaso na opani ba ko a mampani John Dramani Mahama so bo di din se mrasbe jafo anyini ntum na omeboa no na bemo honorable Ahmed Ibrahim wo ye NDC mrasbe jani wo mrasbe gefiem a de se wo banda baton pesua so mampani John Dramani Mahama boni din se mrasbe jafo no gini tumu a won koye adwuma na onhwe atenaya ebehwe yenkrase ya papa mamu ene ya mamre ne amane ho ensensem so mekire Ministry for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs na ene papa yi ekohia mrasbe jafo ni nuano mrasbe jafo no emomototo na no a ebisebisa ne nsem ane ade ena o kire se wono de na koma so ade pa
ɛne sɛ ɔbɛpɛ sɛ ɛyɛ yɛnkrase ne apapa mamu hu nsɛnsɛm no yɛnkɔtoto na gyegye mu na yɛbɛma no abɛn atoto nneɛma yie ɛmɛ no soso no atumi agyina brane na aboa ɔman no nyinaa na nkan kɔ ɛne ne mpuntuo. If you read the Constitution, development of the local economy is one of the core mandates of the MMDAs. And therefore, Mr. Speaker, once given the nod, together with my colleagues and all former ministers of local governance, depending on which party they may belong to, we are going to team up together to make sure that we are able to bring strategies and policies to support the vision of His Excellency the President to improve upon the local economy in every district using comparative natural advantages of the various ministries because they may not be the same. Observant to way Honorable Ahmed Ibrahim or Yendi Simrasbi Jenny or Womanasbi Fima this year a war Banabaton Pesiaso and Yetino and Kena Omanan Swa and which is soon or they so say a toda say your power be so on DC a war and Potamo Babia Ubons a walk on Esan say a Jawane MP or one Potamo Honomuniam and Yukoba Kumuno over mentimi wase kakra eboboba na ntokwanom ene wanchi unity wo DC ene ne MP ntem oso ono no pensu ya wo ba be yesoafo a obewe nkrase ne apapa mamu hu nsensem so no won tena sentwi nani ema DC bi emfa MP bi enimo enye fom emfa wo ene se ebia MP no woni DC ni amajuku ba kom no woni de won tiase da ema DC bia emfa MP anim enye fom ewo abanwe penso are responsible for local governance when given the nod, having been a whip in parliament for 12 years. Mr. Chairman, I will not, and I'll repeat it, I will not allow any DCE to disrespect any member of parliament. Yeah. In the same way, approved. I will also make sure there's a common platform for DCs and members of parliament to be able to have frequent meetings for us to understand our various job descriptions. What have been a whip? There were instances where MPs were caged in Accra for over 9 months. They couldn't go to their constituencies in the name of doing parliamentary business. So if that understanding is not given to DCs, while the MP is here doing national assignment, the DC will be rapidly or radically destabilizing the member of parliament. When that one happens, it is not the MP you are fighting the very seat you are sitting on as DCs. When these things are made clear to the DCs and the MPs, I think there will be peace. Finally, Mr. Chairman, DCs who sabotage their MPs in the last elections couldn't win. As a whip, there were many complaints where DCs were sitting on the common fund of their MPs. Yes, still the MPs won. So it is not how you mishandle your MP's common fund that will make the MP lose. DC, use the money given to you to work. MP, use the one given to you to work. When everybody is to work on our various roles and responsibilities, there will be peace. But once again, I, as a former deputy whip for 12 years, will not allow any DC to disrespect any MP. That is my word, and you can take it from me. Thank you, Honorable Ahmed. Observant way Honorable Ahmed Ibrahim and Yetin came way Yendi Simrasbi Jenny or Womanasbi Fima this year or Banabaton Pesia so no cronwa and a man penny John Dramani Mama Boni D. Semrasbi for Jenny Tumwa, one quay software, or show Maye, Incrassi, any papa mamu and send some a swore and a ne, Okusiam Rasviga for no more to Tunano,
busa n'ani so ade hunu ne tiri mo pɔ nsusu ya ɔwɔ de pagya yi nkrase amamu hu nsensem ɛna wɔkyɛ sɛ ɔno no pɛn so ya ɔbɛ local government minister no wɔntena hɔ no monyɛ nhwɛan ma DC bia ɛmfa MP ɛnkoyɛ fam ama MP common fan nom ne ade wakɔ akɔtena so agye abɔso ɛsan so ɔne MP no ɛni amanyuku baako mu enti abusua saa afei no wɔbɛka ho a yɛka wo sɛ Sompa television yɛnwumrɛ kaseɛ na wasugusu a ɛgya wani gusu a wohwɛ yɛ na utie yɛ no wote nka oboro ne afoma ntem no mu a Sompa 98.9 FM ekuta mu sɛ wo obono east a Sompa 90.7 so no ekuta mu na asantema ntem ne mpota mu nyina Sompa 93.1 FM so no ekuta mu ɛwɔ asante mantem mu ensama yɛ bɔbɔ so yi wadwenche no nsusue obetimi ediaba am yakenkan ede ama yento akase no so yedemo 825 akobole bamboya baton pesua so yate se NDC achitafo a obole bamboya baton pesua so yese yekire bia wono eye enya semketoa ema ewiase yakra no yese eye chese car tie no ne ade de wono atwitwe jatum ema kro no mu nyasem keto akra adaya omoso omonti ase se mampeni John Dramani Mahama eche ministers wanfa bia manikrum MP honorable Alhaji Yusuf Sulemana entimi enya bi enti ene omo ene mampeni John Dramani Mahama nyadwene enti na kese ye kire no a ena omo be enti se okay ho Sompa television so anwumre ya obehu se mfoni ena etwagu na edu baabi no omo se car tie no a na ya gensemo no ena hu sa manfo ahyase edi bokiti ene pan etwi nsuo ede ebabedum eja no ewo bole bamboya bato mpesua so no na mpesua we so eye mpesua baako a beka ne se mampeni John Dramani Mahama eye ne mpesua so a ho ena ofire ena wadi MP so no ewo ho no mo epen enti na kese eye ho ena ofire a ni kromu pa ni mponto mo se o monte ase se so wabedi president na uche ministers ya utimi che ema ukrom no enya bia na yenkwa o mano so na yeni aduansem twere ni bia owo bole bamboy empesua no so enkodi nkoma asemi odnani edi akire yemusa na sesesei enema etesei menua good evening no good evening na on ye de na me adam hai na sesei edi ade pa na ekofa saa car tie sie we ebaye o bole bamboya bato mpesua so no chechiri mu kakre je ebaye ne se mbabunu mu omo kasham omo chese President John Dramani Mahama esho omo bo na ebo a osho omo no asa omo oni omo eko atam na omo say so omo tuma Honorable Yusuf Sulemana Ore. That's how Dodwana name Honorable Ore. Omotuma na omotuma ono John Dramani Mahama. Na omunya nkunimdiena. He is promising them that or the no ever kind of cabinet. Even some of them even have the recordings of platform no so or kasa asem no chire omo. And you know, they were patient when the first list came out. Second list out. And a third, and the list now you know. Still no more say or monty has identity. I said the first Sunday or or shell mono and yes banana aircon and you know homo person can say he has promised and he has failed. So for them to give him a retentive memory, no, that is the action that some of them took on the street, no, and Omokoshishe car ties. The papa fee. Okay, and the next say maybe Omokoshishe car ties in Mampeni John Dramani Mahama, ne papa fee. Okay. Because also know who said. No, sir. Almost say you can't use your left hand to point at your father's house. Okay. Your house must be more satisfied before you step out of house. Do you want to be fun in Sabon Kumun Treneja Efi Meboa? Okay. Now, anti, and you when I started time bay or Bole. Immediately after I said, listen and drop it somewhere.
around 12 to 1 more. Okay. But say omunim say ministers no mampanika say 16 or de be must say wama 42 and at least be 18 akechiri nje bia no be consider obi from Bole ana almost say no or the show must say mom any deputy and or the mom or say cabinet ministers suspense it deputy for mom. Oh okay nje na say omo de bossa or de ma wo mo say obema omo minister na no ano omo je cabinet minister no cabinet minister so also ono akasa na ebi na no ekan enti obi na no kan na de enyo obi na force na enti ondi no bosso na mami musa say efri awia no 12-1 na list ne ba bonten a na obia edin nimo ofri Bole a o ma hyehye taisi ade sa ye to say omuguso shetites no and I say omajai immediately no Bole Bamboy MP release noticed and as a letter to calm the situation down and also Ekasa Emma most of the radio stations he made that to hook him up and Okasa Chomo say they be that and yes obi that minister and obi to me ayejuma amamo no say onye minister mpo ejuma na omodi action and only on man pay John Dramani mama o make sure so no ma develop hoyi na obi tima obi minister mpo na want to developing the crew na for their developer no ankasa no say stomach minister but not there and yes side be na up he's here that he is there to lead the people and to develop the area so they should calm down and be peaceful for whatever it is everything will be okay and it is say there asumdua ba oni omo kasa wo radio stations wo Bole no asumdua ba na asunjaba okay na eja no so omadum no ka ties na no mo chese wo mahama ne papa fie wo Bole no omadum na 10 minutes mpo na omodum oh okay edanyame ase ejo omo de omo twene ane se so makoto aba ama omo MP a mahama so eni ne bosse so se obema omo a cabinet ministerial position the eba is like what they are just angry is that the promise that she has promised them and and that has made them angry. I must say 2008 he didn't promise and that's why they were quiet. 2012 one show mumbo enti no mu but we there ono akasa na show mumbo okay ono akasa na show mumbo na wa show mumbo ne there say Odiso okay menua ma me na wase why bibia ni a yebesa so abaho biu na a police vote mechi obi ana sa eniema we cause ya police vote mechi obi before mpo say police objection mpo na omodum jana ni na iwi okay mate yeda ase why yo abzafo nti we eye ensentwe ni oye na dwuma ewo Bole abonten so ne yekọ ne nchen yi de esisie ewo mampene John Dramani mama ni krum ewo sirim eno no ade omo se emra na oye campaign na wo ba ni krum no o se omo bo se so omo to abama no na omo to abama NDC ni a ogina ewo Bole bambo ya bato mpeso aso a eye ne papa krum a kura ye wo ni tu mu a wo mo nipa no mbeto abade ama no be ni minister enye minister fia bia se cabinet minister nti se awiai mampene de edin abeto begasre de no mo de hie ne din nimu a na yese ne he oso mo fi omo sen kire papa ne se de bi wontimi mfa ne nsa bonkum enkire na ja kwan anase na ja fie enu nti na ma asa ne ma wi ekoso nti mampene John Dramani mama ne papa fie a ewo Bole eno mo kohyehye katai eni ade wo ho no mo anyame adom MP ne mpanimfo abamu a asomdwie aba ye ni disansem yechi de befra to bia no yemfa enkame mo yeto aso na yede mo akwa pomdide mo na yede mo kokonfa no cha ban ya sabia be afimu ani na krobia sante kotoko hino opem so say tutu otoso bie no de tudwa de to nanan manim set bia konfa no chi ewu mu no ensani enye fe
obiri konfo no a yɛde ne din ɛto konfo no chiaban yɛ asabia no ɔno no ɔsa yade ene obiri konfo anoche na yɛ asabia konfo anoche no no so yade a ohia yaresa no nti ne nananom nyina emra na yemesumu na konfo no chiaban yɛ asabia no a esi honom no nya asanteman ko ena esom no esom mantambe dunia chire ebise yade bia esi wosire ne mpotamum ede ba na afo ha se ne mu yedene a konfo no chiaban yɛ asabia no mo ba chire ede ba ma chese amanfo gibum eye de ombetimi bia yentete a yetete ene se ensiesi a ekoso konfo no chiaban yɛ asabia no kosibri ni beka ne se phase 1 de wonomo awie ya omo twene se phase 2 ebehase rasame edubuache and a hill conference project no where chairman eda committee no ano ninsemni Pressure no musa nche ohene de yawie no baba da na di net midi ni pa kwa to no a year ago Manchester adwuma na fe ya shase and yawie the phase 1 at least some of the pictures have come out Osha Rebecca say ohene ni so ade hu no why ade me one hour support here to be able to bring the project to this level so we are now going into the second phase. This is why we need the support of everybody to come on board so that we can bring Konfanochi to its deserving glory. So we will be able to do as it is expected and get the needed recovery. To Konfanochi there, we are on it and we shall be able to deliver. That's na usually the yana dikan yana kese nti na wo sha nipa abuso ha nyina no obia pa kwanya obetimi den aba be pay homage to ohene na de mane eye kese pa ne se Onti weye eye Urasame Edubuache ya Hill Conference project no oye titreni eda anoni yetene nke wei eye cheso fe de kan en wo kyerese yate ense de free ade free ho anesa na de ye twene eye ofe toso emienu no na obia osempoa ene won kapra obetimi ede aboa no yenyina onsum ene nipa yensomo na yenti yensa emfa emfiri ho kra ye to aso ne de mo abo patabribre tufa sebefo bia ne ho ye ne de na ye de mo akoboase eyemanimusem de asisi wo boase abontenso efiri memenda anadwo ede besi ne kwasi ada so ne dwoada ene dua ikra ya ejamano dam gbugba sebefo yiri yakoso wo boase de ebusuafo eyemanimusem galamsefo a omne asogafo di kobomu ekowiase asogafo sani tuogu omo so a nipa be enkono keka ko dudie se ene mo kaso mu nyina ye nyankopon dia e ma foforo pi susu prepra omugua ya sabie bi kra mu aye den ama ya bo akire e de aba konfono chiaba ya sabie doctor fo esumato so e wokumase abonten so ne de ye tete ne se omo ewu ye no omo ye nkramofo no emperimfo ekoye amamre ne amane ekokosi ewunum ene de eboboba e oboase yenkoye nua Emmanuel opoku honum ona tu yenkra e de fri oboase ne mpotamu na yene ne enkodi nkomo ima ma joy yenwara na ya abo ma ali biaboga majime di se ho ye pa nyame adom ho hese dem sika se ya jese bibia boko oboase ene de ase o kasa no vim kakra bam fi se efri joada no e de ba de na jese wo boto kra. Oh yes, and a but is here peace and asa sumji and a war bossy tisia. Ye de nyamiase yate se ne ye nuanom nkremofo wo boase ya mamre ne amane wo mu ye na omo ye nkremofo no omo kokosie wo no boye nkomo de akoso ne wo boase. Yo, nana ya abo amame da se ena abrewa ayi pumakwem ema yenyano ma omo ho ekodi nsenseme ewo angogoda santi oboase man omo amna no so no ena abrewa ayi pumakwem a eye nkremofo mpanimfo omo oboase chief sariki omo ne mpanimfo eye amamre ema emu nkremofo na omo wo mu no onse no omo ye nipa nkono a ondo omo kogu Obuasi government hospital na ni bankono na emunsia eye nkremofo entieno na penifo ya amamene amane a ene omotimi eye wufosom etimi de mo omo a sisi ade omo etimi akopo omo krabia ewo Obuasi chichere cemetery enti nipa nsia na omoka nipa nkono omo efiri mu hono ene penifo chief imam ewo Obuasi
ene ne mpanifo aya amamre ne amane a omo akosie omo na yete se mampani John Dramani mama so de krata yetete se mampani John Dramani mama so de krata abase Anglo Gold Ashanti mpanimfo hwese ni pepre praye wo mo wuye omo ayaresem ne omo ebekwa akosie wo mu no omo hwese ombefa ho ka ene ntutuye nyina asa na course wo ne odo ani etoto fom de waso toto fom asa na course o Asante region Mr. Frank mwako hene enrada odibetu dwa se mampanyini awesase na no se ene ka bia beba etire bia no omomane asonte se de be ya obetimi achese asumji omo aye nsiseye aye bibia kama ene omo esi omo abibia ye kama obose na yemfri eno so na fe yemra eye engomasia ho nsensem na yenim se school se wo boase nyina oboase AG omo schools yi ene eye school se wo boase nyina de efri edwoada no efri memene da kwasi ada adeche ne dwoada so a semi isi ye no na mpedimfo de krata ba se wo mo atoto ni nyina mu yate asem foforo se mpedimfo se ne nkomo tumbe 2 days by say de omo de ko na wotwe wo na wo ho chechiri mu nano kwasiada ne na miensa nano kwasiada 7 is anopana na eye kwantrefo da AG school era Simon Peter Atta kato edibetuja say due to the situation abano free eye enra edwada ene benada no edusia for mo AG school no omo entimi enko na eni omo hwe ni mu say echina eye ukwada no mum ena omo beko na eni na ya gbo no no ya adwen se Angogo Ashanti oboase man omo head office enso anase headquarters enso ewo baby e kan se South Africa eni emplinfo enso etimi edi abase ewo mse asumdwe eni pepe akoso ewo boase de na otutu nyoma no matiesi ma enso ewo mati Imam Pachotemenka. Aha. Now say Anglo Gold Ashanti for no headquarters war South Africa mo de krata bi aba. Krata no munsem no chechemi muye. Now so almost say nane aboma na me patch say Anglo Gold Ashanti omo headquarters war South Africa. No correct. Humanity no South Africa and you money penny for more and money penny for war mines any dim coma director Edema AG school no Mr. Peter Simon Atta Gato Edibetu just say due to the akoso na wom say asumji any prepare ye and so etimi abade na ebum omo school na AG school na nkasa no omo hwe no omayensiesi atoto entutu ye papa betimi aboa aye school adesuafo no enti enne efri ena na se enra kopem se na me aduma next week aye on the 27th of January ena aye AG school no omo so betimi aresume adesuafo ene achechefo enso beba abesuade enti AG school ni de na me adoma edwoada mum na AG school no omoso ebebi ama edusuafo ne achechefo akokirade na other schools ne aban other schools wo ho ne no de ombetima kwa na aban other schools no enam say AG edikata eba na no kwasia da na no pa no enam so ema omonso so edikata ba say enei omonso so etimi aclose down public schools ewo Obuasi East ene Obuasi West aye enra ene ne adesuafo ne atitiefo no omo ankwanko kire ade na awia no memamo information se enkopem se ene numre no sia bebo ayede no sia kase bo so bebrɛ ye netiefo no ese mobo se de betodua bebia de bebrɛ ye netiefo motie Sompa 3.1 afi Sompa TV na eno ena ene education director ewo Obuasi East and West manyanya amama yen anyanyentie se enei na me aduma china adusuafo omo Obuasi East and West public schools no omo so etimi resume a say public schools na me aduma china eye wukwada no obia enso ekọ
na wakɔtoa ne dwuma so yo ima mame no wase ya no ahwe ho so yi amaye why beda se na ne abo yo abusiafo we ye kotie bese for a professional concern ya woto ye nkra e de free oboase adanse ene ne mpotamu nyina Emmanuel Opoku na wa me yehu de ekoso wo boase abonte so nti nipa ewu ye no ene omo ekosie bi na suku hu nsensem so no waboye mu amane no yemfa mo emra Kumasi abonte so se ndisi amanyoko no aye nheseye omo ye party ma wodomo epe DC ne eye MC ni meyo adie no wono ma hyase a womo etoto oma no a edoso wonum die ntia o pesa position na say de bre na die ene wotirim po nsusuye osoma odi asom party no a eno nti o sempanimfo enhwe na mo emfasa de bre na ema oba Kumasi abonte so a eradom a omo epeso mo hwe Kumasi krupo ne so se meyo ede ema eye kru no kese nipa wo mo prekika kobe enso ne nwotwe ne nkonom emu baako ene Oruayire lawyer Mary Insia Asare na odi atodwa se okare ni ho hwene nuanom mema woni omo epri de bre no a ofise osefata boroso ena mampene John Dramani mama so no amawiase nyina hunu se oyobia eba no se ye boa ma na ye de mawura na ba mu a ene amanyosemu a na ni ekuhu pa titiru ene se sesei ye kaka ye ni a waya abakosem Vice President Odikan Oyoba mampere John Dramani Mahama na bambu ene ye hunu bie enti osese ye hwesa de ne nko a ene kradi hu adanse se kwambia so mampere John Dramani Mahama de brand beba no amana ababaye meyo a obehwe Kumasi na waboa ama Kumasi afa ne ntuma papa efra okay me chief executive na mani so ade hu Abraham hu se President John Dramani Mahama oyi oba se the running mate ena hu se ohia ma awona mamoyi na ye se de oyi minister for Emma Sema yenya kukudo dia hujima ye betimi aboa oman no first time oba abase e NDC ticket so person ye ke me chief executive na me gidi se ye maame na okoko agiman na ni suade hu ye sua bia ye betimi dia aboa santeman yes ye hwede ama conjunction aba pegetia na ofa bebre free tafudwa akonkon ho be mfie mu ni yentimi nye ekwa bia me perform dom ekwa bia me faso a mi ankasa menya foreign aid abua ni yetimi asidwa na wie na yi ni pani bia free business Afonti weye aye lawyer Mary Insia Sare ene yetene nkena na no si ya na kane NDC chairman no wo so amesoso no ede kakra episo adia na semse region no omni enu aba no endi ni ko so mo kra mo ba ha no mo he vet ni se ni osi tina mu ni se ni osi kasa na kire se o wa kukudu ke me no se ho hye nti wa nya obi o wa kukudu o serious amfa wona nkotana wa ye be ko 4 years party for ni hu hwe nti obi obekwa wonim ni left and right we lawyer ni a wa ye adwuma o lawyer sisi akwa ye kase wa duru kra so we judge ba wo so ba be som party ti so be som party na die nti na yesem krofo bi do mo interest e betwitwa na nem ese man kwan na ye ogidi o John Dramani Mahama se minister se bakra ne young boys ni young girls a obo mu di ni kire se ogidi a di ni kokoduru a e kwan bia so ye betike me foforo na e nuaba e lawyer Mary Abzanfonti weye aye jeseke me dibranu o na aduru sa na nyasem ketua kra ze nipa be nwotwe keka konkono ena dibre no wono mo epre yeni di omo anamontu ene vet no mo ye na chiri befra to bia no yemfa enkame mo ye dai ho kakra ba na 21st clinic ye kan forma wo se kwai na wo se tekentiri na etutu wo twetwe wona eduru ba bia ya na ye wo se obi na abodu adome wo na wato aduni ade no kona doctor for na enhwe ma 3A Herbal Center ye 3A co capsules abegwa so ba no koko a he ba bia fifiri wo bia onya binom ase etu ama ase ahye food and drug authority mpenifa gya tumu a enye na eudwa so mizo ne 5G drink no eno a ene ndom no bronya no ade bewura new year mu a yeguso a ye bobo express group for omo de etu kwan ama ya kwakwa ye djuma wa bruchire oma bia opesa wokoso obi a Togo kura pesa woko na agye visa express group for se brai na yenye bibia ma na yenye visa na ma ne ko Canada, US, UK, Australia, New Zealand, Germany oma bia pesa wokoso obi a se wokosua de na opesa scholarship wo se opesa woko ye djuma wo no mo abusia fa krata bra na yenye bibia ema omo Kumasi asafo liberal about no so 0249000448 na ene omo eni nkomo ye ntwa simra ye ba pia kachiri ya hede be pie muso nwumre
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu dia bibidro ene be san yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne yeye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi ti se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa befo kwan so a ye de ye brakasa powder sisi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ni Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ni Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum ei sewa me hu acho me na no me bisa ekwa so kwa brochu Kwaku afei na mebeko men krata krani ei eni me ma connection man for den kofo sika aduane no onya otedi musa no oh Express Group adornment akwento ayefo opese oti kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwumanso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi Asafule by roundabout Accra so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Police Station. For more Ahmad show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Sompa TV Emma Akituapa. I was first also so mama kwa ba eba Sompa television so ene Sompa radio so sa wote enka obono ene afomantem ne mu a radio no eye Sompa 98.9 FM so obono east ya eye Sompa 90.7 FM na santemantem ne mpotemu eye Sompa 93.1 FM yento akase no so yeguso ade mu o mo pe DC ye die ewo mampede John Dramani mama bemo ewo NDC amanyuku ni demo yemfamo enkota krade abonten so takrade eso no lawyer Frederick fedu eso pe dibredi ewo empotemu no so converting na wodi atudwa se owo ba takrade ne takrade market no ne ade obehwe amomo awie na nimene mu ya
It's not a matter of rewarding. Yes, politics, it is service to mankind. I don't need to be rewarded because I do what I can do for my people. But there is a precedent. Today in law, we always go by precedent. And that precedent has been applied by both NDC and MPP. Usually when you contest and you are unable to take the seat, they usually put you in a position to prepare you for the next time. NDC, Takrady constituency, Abbott or contest, the first time we couldn't win. Abzanfonti weye eye lawyer Frederick eye Faustinos Faidu enayete no enken no ye NDC amanyukuno parliamentary candidate wo Takrady abato mpesi aso na no abato a yekokotu ye ne wo kire se so hwe ma konkoden enya yede mama mpeni John Dramani mama osefata se Takrady eye mayor ni dibre no womo ede Emmanuel yemfa bonko afia kwasi mintima bato mpesi aso owura Abdul Majid Idris suso no e wa twene yem se sa dibre wei MC yomo ede be mano no no soso ebobo ne so ade hunu mu kakra ede kire yen afia kwasi municipality or municipality bia that has two different constituencies under it. Afia constituency and then Kosinti constituency. In the past, before 2012, now one constituency. So the similarities are many. And for me to contest an election in Afia, going through the length and breadth in Afia, and knowing the enormous problems that they have, and also proposing solutions. So what to Mama and some God works in mysterious ways. For some reason, it didn't go through the way we wanted it. And now this is an opportunity for us to effect the same change. Now, it will be there. So that couldn't manage. So I think. Abzanfonti weye ayura Abdul Majid Idrisu a wojina yede mandesi amanyuko no wafia kwasi mintima bato mpesi aso wona no abato a yekokotu ye ne mu a enei wope abanka chepene yedie e mpesi ano so na wobobo bone nsam so de akire ye no takwansu ayemu soso no owura woba force nya konsoso no soso ericheche ne nsam se de kire de ntia yemfa MC yimano Takwansu ayemu NDC as a party they were laid down policies party nankasa no approach say when you kwenya say one soon or abayamu no we dey ebeye ejuma and one of them no a petition but takwankasa ye area two main things anyway the first one a farming and then the second one mining. So looking at these two areas here, so the better we like develop this is focus on Myanmar and then we able to develop. Abzanfonti weye eye honorable Wilberforce nyako a wope MC yedie e takwanso yema bato mpesi aso no no soso no yete no enken yemfamo enkoma mpeni John Dramani mama soso atena ye na anumada na mpeni John Dramani mama ni Roman asofo kokosia ya oni omo ekobotu mai kakreja wodi nkunimi no mo kono akoma na mo no mabona baso nkunimu a odi ye na enema bi soso a eja esefata Roman asofo no ene Roman fathers na twena dwene de akwakosi so na omene no odi nkomo no eno mo ka ne se mampeni na nado danko akufo do pension yesi gege ndrumu homra wo mo ekoje tumu omra se jesie mu a se mampeni de ne nsa be hya se wiase eko Supreme Court kura bai papa ya nsan eno de saa so de afira konya ne so a ene watifie nti wo so aba we kura de wutira yeye wa NDC MPC ya na giginam e ma sa mra yi ekotintimi nti so aba we de chese ya ye ho adwuma nyina wie nti fa sa kwhyase ena mampedi John Dramani mama ko yi o ma no so o emra no office ne ma pii ho no mo a o se ye de eka ho na we kura no ye se aban no a ena asoma wodi animum de akomra se je fie mu sense ebe ye ankrankra bi no mo ena mo etu sa na mo no ne ba se ye no ena manfo chese se mampedi John Dramani mama wo pa twetwe no ho wono so so mpa asantina wode ne ma bi ba be yi no ho ano no eno ene ne Dr. Justice Apia Kubi papa oyemranimfo asaso abene pa womo a anti-game mra no womo edi animu ema ye kyero ye etintim ye de koto mra se je fiem no na oka ho bi ye ne di nkomo busa se mampede John Dramani mama nsem a wokeken womo so musenie ana se mampede John Dramani mama de wontimi mfa bibia nyine ho no ono kwa de ni tira ye America fo asaso akoto aba mama ya ono nso sansemfo so a gay womo onso so entiwe no ofa bibia nyine ho no onhwe so obesan amana ye adwuma na ne kire ya President Mahama no one is the Mujidi Pepe
pass so fire because obesha ja campaign here the senior when na support so ni ade then we bomb empire ye president worship koso any odo an kasa the software or software obekaka efa gay problem always empire ni for senior men amafani mama beba ono an so 5 times ono an actually he said amafani o free ho say on fire be no one fire about the sign ye gidi te so be no sa but we say akonya an kasa no obetra na anu bebre e kasegu asum the one way na when na una so ubegu wani mase obi observe nti we ye Dr. Justice Apia Kubia omo mutinti mra ne hyehye ye twero ye eto koma ne full stop nyina wo mu no na oka ho bie na wo chese mampeni John Dramani Mahamad ye wono wato opposition nyina mra yi no ofo so enti die bio eno de ba be yi ne ho anu anu nti no wo be bola asalase wo ho omo etwen ne meritia wa mu won san mra no na emeye adwuma ewo mayi mum yemfamo entutu American tu fanse befo bia no ne de emfamo enko ti mantem ne mo ne yemmongura nkwanta abato mpesua so efiri na no fiada no ene ya mama hu de esisie ewo enkwanta bonten so etu akasa ema nipa benum eprepra nipa num ahwere wo nkom afoforo pino a eprepro mu gwa ya sabia ma doctor for ehwe wunum na entete a yetete ne se mampere John Dramani mama sumaso jafori apotifo ekogu kronum so mo nkobo ban enkoje ban to ban se be na sabasabasa ye na ekoso no ano ebebrase entete ene so omachi nipa binum a omo efi seche so omo na kese boni e kosu kro ni nyina omo gi takra wodwom yoduo mu a kese ntokwa ne to ntwa nyina no efi sankrofo no a na DCOP Osman Abdulrazak ya we National Security Coordinator ne okokrom honomo kosia nananom ene mpedimfo wo twaka ewo yi nkwantansensem nyina echechinsem se de kire ye ono so no pakachira etimu ba ya mama kwa. So I think these are actually traditional chiefs in time. When has it come? The one group have come is 3 months. Yes, sir. And by enforcing over the same, and I'm going to Madonna, who go here, now chair, you back here, and drive the crap of food. Thank you very much. Thank Observe nti we ye enkwanta abonten so na yekoye we yemra na National Security Coordinator DCOP Osman Abdulrazak ene apotifo ene asojafo mpedimfo tutu America akọ enkwanta abonten so akosia na nanom ene wo mo twaka ewo eye enkwanta asomdwie ne wo mo adwumadie mu na esasem we piepie na yenkoye nuaba erabna si honomo na yene ne nkomo musa se nipa se na abetodwa se yatiri wunum ena ekrom hono mo te se anwumre erabna majoy mejo so papa na ho ye pa na ojoy erade adome so so me ho ye sa yate se ya chechire se nkrofo bi egu krom hono ma se bone a etuo ntwa nyina se yesi afiri wo mo a emene aposifo ne asojafo ne ba ye no akwa chechi wunum omo ye dodo sei ena boye ho nkomo kakra ni padodo no de imprempero ntumi emfa ni padodo no number to be atan say yenya adequate number entry security for no boy ntumi nka say omo mienu miensa na mum na ni padodo omachi bi omachi ni padodo pa atan say enyina enim de ekoso okroma na omo nyina aye suspect a omo chirem say de course nyina omo ni movie nti aye police for na soldiers for ko omo hu ma ene de omo ye omo operations omo tumi anya nipa and come in how many customer no pay bra me copy more police station how many me elipe o no de na come to nya bo nipa be 10 and 15 mpo na so me ntimi nkasa omo ye 10 and 15 but na nipa no mo do so na free say
asogyafoɔ no ebegu kuro num ɔmo no aposifoɔ ba ye no ene ennekra national security coordinator ne asogyafoɔ mpedimfoɔ ne aposifoɔ mpedimfoɔ ba ye no ahonkeka te sɛ wɔ kuro nim sɛ no be hetimamfo asetimamfo ni bi abechetimamfo ho emuma esane sɛ ɔmo hu so ɔmo ni da so aba esane sɛ posifo na papa mbo adwuma efo nyina de ɔmo ho agi saa adwumedi mo hetem kontaba papa no ntuma pa afra efre endrada ene enna no pe de o hwa obia pa bebie no stock akra na enyunu ju ana atum akofie sɛ kana no de yentumi mpia bonten krai de sɛ nyame ayadum obia tumi eko eba na yehun sɛ ɔmo amodwane enso ase bi esa wo nachi ebe o efie ai esen sɛ ɔmo hu sɛ bambo mpenyimfo de enyoma ku akwamunti obi asa wo nachi na ɔmo ba asogyafoɔ ne da so wɔ hɔ anaasɛ ɔmo begu hɔ saa no ɛgye mu dwo kakrai ɔmo saa kɔ anaasɛ ɔmo da so wɔ hɔ me ba sɛ ɔmo nyina da so ha sɛ aposifoɔ ne sogyasfoɔ cars ɔmo ba nyina so ɔmo bɛhwɛ ama nkwanta bambo atuma fa ne ntuma pa fra nyina ɔmo nyina ɛda so ha sɛ obia ntu ne nan na curfew ani anim sɛ wɔ hɔ no mo deda no nsakyerɛ bi aba mu ana na sɛ dada no a curfew ne de me pa sɛ de na ɛte dada na saa na ɛda so sɛ enwumre no ɔtwe no bi ada ekwabim se adebekye eye no nsia no bi aso refi ne kaseto yo rabna mamemfa wonsi ye na wahwe won so ya ma ye wai bibia ebetutu amerika asa so aba won che bi onyame nka ho wai me ba sho matemedase abuzafo we eye yenua ba rabna esia woto ye nkra e de free eye otimantem no ne mpotamum na waba ye nkomowo no ne nyina eye basabasa ye ekoso won kwanta bonten so na enne yese nana dwudesum na sogyafo ne aposifo mpanimfo no ebowura krunum ewururu afiefie mu a sa nipa bonfo no akese wo munti sa bone we ne basabasa ye no